Reka nongere mbasuhuze ndetse mbahe ikaze mwe mwese tubana hano kuri Ibakwe Media TV. Hanyuma amakuru ni menshi agezweho, ndagira ngo twibande ku myanzuro turi kugenda twakira byinshi biri kuganirwaho. Mu byukuri rero turi gukomoza ku makuru ari kuvuga ku mutekano ku butaka burasirazuba bw'igihugu cya Kongo, ariko munyemerere mbanze nkubite mbangura dukomoze ku myanzuro iri guturuka hariya mu Busuwisi nyuma yuko ibiganiro hagati ya guverinoma Kinshasa na M23 bikomeje kuva ku munsi wo ku wa mbere tariki 13 Mata 2026 bigomba kugeza byibuze ku munsi wo kuwa gatanu. Ndakira amakuru yuko ibi biganiro bigomba kumara iminsi irengine. Amakuru araturuka mu Busuwisi ashimangira ko M23 iri kwikorezwa urusyo mu buryo budasanzwe. Intumwa 12 za M23 zirimo bahoze muri guverinoma Kinshasa. Ibi rero nibiri kugaragazwa muri iyi nkuru cyangwa se muri aya makuru, ndetse n'uwahoze ari minisitiri wa Repubulika Demokarasi ya Kongo rwose birashimangirwa ko ari mu ntumwa za Alliance Fleuve Congo zagiye kuganira na Kinshasa mu Busuwisi. Ni nyuma yuko rero Doha muri Qatar bisa n'ibyagoranye bitewe n'ikibazo cy'umutekano mu burasirazuba bwo hagati. Bigaragara ko rero ibiganiro bigomba gukomeza, ariko ntibikomeze kubera Doha muri Qatar, nubwo bivuga ko mu by'ukuri Ubusuwisi nta ruhare bubigiremo uretse gutanga urubuga. Hanyuma ariko mu batumiwe MONUSCO yatumiwe, umuryango wa Afrika yunze ubumwe watumiwe, umuryango umwe hari imiryango myinshi yagitumirwa tugiye ko tubirebera hamwe, ariko ubwo reka mbanze ninjire muri inkuru yihutirwa cyane ingezeho rwose incaho iturutse muri Kivu y'Amajyepfo ahitwa muri Karere. Biravugwa neza ko ibintu bihinduye isura. Turarebera hamwe n'ibindi bitandukanye biri kuvugwa muri Kivu y'Amajyepfo muri teritwari ya Uvira, rurakinga babiri, agahinda ni kose ku baturage. M23 ishobora gusubirayo bidatinze, ariko kandi no muri Kivu y'Amajyaruguru teritwari ya Walikale, teritwari ya Masisi hari kubera imirwano ikomeye y'impatura mugabo. Impande zombi ziresurana ku buryo bukomeye, isasu ry'imbunda ziremereye ndetse n'izoroheje ruri kumvikana rivuza ubuha muri biriya bice bigiye bitandukanye. Ikibuga cy'indege cya Goma kirafungurwa, bigenze bite? Reka turebera hamwe byose bigezweho. Bwana Karemba Aimable ndaje mwakire muhe rugari, turebera hamwe ibijyanye n'imyanzuro cyangwa se n'ingamba zisa niziri gufatirwa muri biriya biganiro byo mu Busuwisi bivuga ko M23 iri kwikorezwa urusyo. Joseph Kabila ahagurukiye Kisekedi birahindutse bikomeye kurushaho, bijyanye nuko byinshi yagiye atangaza ateguza rwose ngo bigiye kuba bishyirwa mu bikorwa. Minova, reka maze ubwire ibintu bibaye aka kanya. Biratangajwe ko hari uburyo M23 iri kugira gutya igakora icyo nakwita kubabaza FARDC ndetse n'abambari bayo mu buryo bukomeye cyane. Iki gikorwa kibaye ntago nakita gito, ni igikorwa cyo kugota Alliance Fleuve Congo ikoze muri Minova giteza impagarara muri aka gace. Uyu mujyi wa Minova uri muri teritwari ya Karere, ahangaha rero ni muri Kivu y'Amajyepfo. Tumaze iminsi tubabwiye ko amaze iminsi imirwano ikomeye mu bice bitandukanye byo muri groupement ya Ziraro, teritwari ya Karere muri Kivu y'Amajyepfo, aho agace kitwa Tushunguti kamaze iminsi gafashwe na FARDC, kigaruriwe na FARDC nyuma yuko rwose M23 kamaranye amasaha arenga atagera kuri 48. Aka kanya rero biravuga ko M23 yamaze kugota agace akingenzi rero ka Minova, ndetse kuva ku kimwe rwose abaturage barabyivugira bavuga bati M23 bakoze igikorwa kinini cyo kugota ku gace kuva mu gitondo cyo ku cyumweru, ndetse n'amaginga ya ngo banakora isaka mu ngo z'abaturage ngo ku buryo bukomeye cyane inzu ku yindi. Ni bitangazwe n'ikinyamakuru Actualité.cd. Muri icyo gikorwa ngo abagabo benshi bafite hagati y'imyaka 18 na 40 bafashwe. Aba bantu bose ngo bajyanywe ku kibuga cyitwa ngo ni Mille Arbre, aho bafungiwe amasaha menshi. Abakora aravuga ko iki gikorwa ngo cyari kigamije cyane kumenya abantu badafite ibimenyetso bya salongo ndetse n'abakekwaho kuba bashobora guteza umutekano muke mu mutwe wa Alliance Fleuve Congo M23. Ku butaka ibintu byahise bifata indi ntera. Abaturage bamwe cyane urubyiruko rw'abagabo bahunze berekeza ku musozi wa Katare kugira ngo birinde gufatwa. Muri icyo gihe kandi abagore n'abana ngo bahagurutse barabyamagana banga kuva aho ngaho, bari mu by'ukuri batari kumwe n'abafashwe babo.
rero iki gisa nk'imyigaragambyo y'abaturage ngo byaje gutuma abari bafashwe bari kurwa. Nubwo byatangajwe n'ikinyamakuru ariko ntikigaragaza ibimenyetso simusiga by'iyi nkuru. Nubwo byarangiye ngo abo bantu barekuwe, ubwo baracyari bwinshi muri ako gace ka Minova, ndetse abaturage bafite impungenge ko ibikorwa nk'ibi bishobora kubongera gufata indi ntera cyane mu gihe akarere k'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kagikomeje kurangwamo umutekano muke. Dufite byinshi tugiye kuba dukomozaho. Mbere ko nakira bwana Kalemba Aimable muri aya makuru rwose ngo dusangire, tunababwire byinshi bigezweho, aho tugiye kurebera hamwe ingingo eshatu M23 na Kinshasa bari kuganiraho muri iki gihugu cy'Ubusuwisi. Nibwo bwa mbere izi mpande zombi zihuriye ku mugabane w'Uburayi mu biganiro. Turashe tubyinjiremo. Ikibuga cy'indege cya Goma kirafungurwa cyangwa se kirakomeza gifungwe. Niyo ngingo M23 yatambitswe rwose iri kuba umusozi wo guterera. Birakomeye cyane. Mu ntumwa M23 yaserukanye hariya mu by'ukuri mu Busuwisi, harabona amaze kumenya, ndetse rwose urebye neza urasanga ari ababitsi b'ibitabo. Uwitwa Rene abandi wabitsi ibitabo byo muri 2013 birimo amasezerano M23 yaragiranye na guverinoma Kinshasa ariyo, ariko ntabwo ari we uri kuvugwa kwisonga. Hari n'uwahoze ari minisitiri wa Kongo mu ntumwa M23 yaserukanye hariya mu Busuwisi. Bimeze bite? Yitwa Frank Mwe di Malila an Apenele. Uyu nguyu Frank Mwe di Malila Apenela, uyu wahoze ari minisitiri wa guverinoma muri guverinoma Kinshasa. Uyu nguyu ari mu ntumwa M23 yaserukanye, cyangwa se ari mu ntumwa za Alliance Fleuve Congo M23 zitabira ibiganiro byayo na leta ya Kinshasa mu Suwisi. Ni ibiganiro byatangiye kuri uyu wa mbere Mata, biramara iminsi 5. Jeune Afrique yo iravuga ko intumwa 12 arizo M23 yohereje muri biriya biganiro. Muri zo hakaba harimo n'uwitwa Frank Mwe di Malila Apenela. Uyu Apenela arazwi cyane, abamuzi baramuzi mu butegetsi bwa Kabila, bijyanye no kuba yarakoze inshingano zitandukanye nka minisitiri cyangwa se minisitiri wungirije. Mu nshingano yakoze ngo harimo kuba minisitiri wungirije ushinzwe ubufatanye mpuzamahanga no kwihuza kwa Karere hagati ya 2014 na 2016, mu gihe hagati ya 2016 na 2017 yabaye minisitiri wungirije ushinzwe igenamigambi. Hagati yo muri yo ku ya 10 Mata 2017 no ku ya 9 Nzeri 2019 bwo yari minisitiri w'ubukerarugendo. Niko amakuru angaragariza. Gusa abandi byamenyekanye ko bahagarariye M23 muri biriya biganiro harimo Claude Ibalanki Ekolomba wahoze ari intumwa idasanzwe ya Kisekedi, perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Claude Ibalanki tumaze iminsi tubabwiye ko yajoininze M23 nyuma y'uko agaragara kumwe n'abayobozi ba Alliance Fleuve Congo M23 hariya Igoma. Kuri wa mbere Ibalanki byamaze kwanzurwa cyangwa se byamaze kuba bitangazwa muri budasubirwa ko ari mu Busuwisi. Ibalanki si mushya mu mikorere ya politike n'amasezerano mpuzamahanga. Amakuru angaragariza ko Ibalanki yigeze ku muhuzabikorwa mu ishami rya Mécanisme National de Suivi cyangwa se MNS. Uru n'urwego rushinzwe gukurikirana ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano ya Addis Abeba muri Ethiopia. Amasezerano y'amahoro yashyizweho mu mwaka wa 2013 hagati ya M23 ndetse na leta ya Kinshasa agamije kugarura ituze mu karere k'ibiyaga bigari. Icyo gihe uyu yari ku ruhande rwa leta ya Kinshasa. N'amasezerano yasinywe n'ibihugu byinshi byo mu karere harimo Kongo, u Rwanda na Uganda ndetse n'ibindi, agamije kurwanya imitwe yitwaje intwaro no guteza imbere ubufatanye mu by'umutekano. Ibalanki rero yari mu bayasinye, ariko kandi ari mu Busuwisi ubu ngubu ku ruhande rwa M23. Yes, ni ntumwa 12 dukomeza kugenda dukurikirana. Ese ubundi hasanzwe hitabira abarimo nka Rene abandi abarimo nka uyu nguyu ushinzwe ubutasi muri M23 ariwe Colonel John Imani Nzenze n'abandi bagiye batandukanye bari mu biganiro hariya mu Busuwisi. Byamaze kumenyekana ko rero n'ibiganiro bitabereye Geneve, ahubwo ko hari akandi gace byabereyemo mu by'ukuri ku mpamvu itigeze itangazwa. Imyanzuro rero reka duhere kubiri kutangazwa nk'imyanzuro simusiga ishobora kuba iri kugenda ibera M23 igisa nk'igisongo, kubera ko bigaragara ko ari imyanzuro isa nibangamye cyane ku ruhande rwa M23 hatabaye kureba kure ndetse no gushishoza mu kubisaba. Nakira bwana Kalemba Aimable cyane. Yes, hanyuma iyi ni inkuru ikomeye cyane iri guturuka i Geneve mu Suisse. Reka bariyo tunaheraho.
Amakuru arakomeye cyane bwana Kalemba, reka mbigutekerereze. Ndi kwakira amakuru y'uburyo ngo bari mu mpaka zango turwane. Ari mu mpaka zango turwane. Igitutu ni cyose, Kinshasa yahagurutse iti cyo dushaka ni kimwe. Nuko rwose ngo abo barwanyi ba M23 bafungura ikibuga cy'indege cya Goma. Ni amakuru turi gukurura rwose aturuka muri ibi biganiro by'amahoro biri kubera mu Busuwisi. Hari imiryango mpuzamahanga yitabiriye ibi biganiro yose ngo yahagurutse iri ku ruhande rwa guverinoma, irimo guhatira M23 gufungura ikibuga cy'indege cya Goma. Kiramutse gifunguwe ntibigire ingaruka kuri M23, byagira ingaruka nziza ku baturage mu iterambere, aho hari ibicuruzwa byinshi ubu bitakiboneka Goma byakongera kuhaboneka, ariko kinafunguwe bikagira ingaruka kuri M23 nyine ntibigire umusaruro bitanga, byatuma noneho ibintu bisubira ibubisi. Byatuma ibintu bisubira ibubisi kuko no ku ruhande rwa Alliance Congo, ku ruhande rwa M23 muri rusange baravuga bati mu gihe twebwe ibyo twemeranyije na guverinoma ya Kinshasa, mu gihe ibyo twemeranyije n'imiryango mpuzamahanga n'ibihugu bikomeye ku isi biri kugenda bidusaba, baba babishyize mu bikorwa, ntabwo twakanga ko ikibuga cy'indege cya Goma gikomeza gufunga, kuko gufungwa kwacyo hari ibijya n'uruza bifunga, rwagakwiye kuba ruzana amafaranga, rwagakwiye kuba rugira uruhare mu kwiyongera kw'ibikorwa remezo hano muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, mu burasirazuba bwa Kongo. Yego. Niyo mpamvu rero ubona AFC M23 yo bwana munyamakuru ibona rwose iri kuvuga iti igikwiye gukorwa cyangwa se icyo kurebera hamwe n'uburyo bwo gukemura ibibazo mu buryo bwiza hatabayeho intambara, kuko imyaka tumaze turwana ntabwo twavuga yuko byatanze igisubizo cyiza kirambye nk'uko twabyifuzaga. Iyo ngingo rero yo gufungura ikibuga cy'indege cya Goma iri mu ngingo ya gatatu. Ubundi ni ingingo eshatu zigomba kuganirwaho muri ibi biganiro. Iya mbere ni ukugenzura agahenge cessez-le-feu, ndetse ingingo ya kabiri ni ukurekura imfungwa. Murabizi ko M23 maze iminsi irekura imfungwa yafashe, ariko Kinshasa ejo hari nabo yanze bagera ku 5,000 ivuga ngo harimo n'intasi za M23 ngo zije ngo gutara amakuru cyane rwose. Kandi barabizi ko kugira ngo Kinshasa washyikirizwe bica mu muryango wa Croix Rouge. None ingingo ya gatatu niyo koroshya ibikorwa by'ubutabazi, ari nayo ikubiyemo iki kintu cy'ifungurwa ry'ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma. Ipari mu Bufaransa ejo mu kwa 11 bari babiganiriyeho, President Macron agira atya ategeka ifungurwa ry'iki kibuga, nyamara M23 itari hagarariwe muri ibyo biganiro. Bisubiza ibubisi ibyo byemezo. M23 ibyamaganira kuri vuga iti ni gute imyanzuro nk'iyi ifatwa, nitwe tuhagenzura, ntitwatumiye mu biganiro, byanzurwa nkande, byanzurwa bite? Urumva? Reka turebera hamwe izo ngingo nyamukuru, ubundi duhita twinjira ku kibuga cy'imirwano. Nkuko bigaragara hangaha ngo guverinoma ya Kongo ndetse n'umutwe wa AFC M23 tumaze iminsi yabwira ko bagombaga guhurira kuri uyu wa mbere tariki 13 Mata mu cyiciro cya 9. Ni icyiciro cyaboneka cya 9, haramaze kubaho ibyiciro 8 byaberaga Dore. Iki ni icyiciro cya 9 cy'ibiganiro bigamije gucubya umwuka mubi umaze imyaka igera kuri 5 uri hagati y'impande zombi zihanganye. Noneho ni ibiganiro bibera mu Busuwisi, bikaba bigomba kumara iminsi 5. Turamara iminsi 5 dukurikirana situation mu cyumba cy'inama i Geneve hariya mu Busuwisi. Ntago biri kubera i Geneve aka kanya. Ubwo rero mu ngingo nyamukuru zizaganirwaho, ziri kuganirwaho eshatu zifatwa nk'ingenzi kurusha izindi ni izi ngizi. Iya mbere nkuko rero ntangiye mbibabwira, ikibazo cy'agahenge nicyo kiza ku isonga, nubwo hari amasezerano yari yasinywe mu by'ukuri mbere gato. Imirwano yakomeje ku butaka, buri ruhande rushinja urundi kurenga ku masezerano, ibice byinshi byarafashwe kandi bari mu gahenge, urabizi nawe. Ni muri iki gihe Alliance Congo M23 ishinja Kinshasa kubimaza amezi menshi igaba ibitero byo mu kirere mu bice igenzura by'umwihariko ibyibasira abanyekongo b'abanyamurenge muri Kivu y'Epfo. Na mbere gato yuko tumenye ko ibiganiro bizava i Doha bikerekeza mu Busuwisi, ibitero byakomeje kugabwa mu Minembwe, mu bice bya Karingi na Bidegu na hariya ku Ndondo ya Bijombo, henshi hatandukanye twagiye tubigarukaho. Byitezwe ko uyu murimo, urumva,
mu by'ukuri uzashyirwa mu maboko y'ingabo ziri mu butumwa. Ubwo ndavuga umurimo wo kugenzura agahenge CCLF. Urumva mu biganiro impande zombi ziri kugirana mu buryo ziri kureba uburyo hashyirwaho uburyo buhamye bwo kugenzura ako gahenge, ariko noneho iyo gahunda yo kugenzura agahenge igakorwa na MONUSCO. Bimaze iminsi bivuga ko MONUSCO izagenzura uko umutekano wifashe ikibanda hitwa Uvira, ndetse hanaboneyeho gusabwa ko rwose ngo ikibuga cy'indege cya Goma cyajya cyifashishwa n'indege za MONUSCO. Hari n'indege yaturutse hari Goma yerekeza mu bice bya Uvira kugenzura uko umutekano wifashe. Urabyibuka? Ndabyibuka cyane. Yego, ngo harebwe ndetse n'imiryango yo mu karere nayo ngo izabireba uko ako gahenge kubahirizwa hagamijwe kugabanya ihohoterwa rikomeje kwibasira abaturage. Iyo ni ingingo ya mbere. Ingingo ya mbere cyane. Iya kabiri ni ukurekura imfungwa. Iyi iragaragazwa nk'ingingo ikomeye kuko ni ingingo y'irekurwa ry'imfungwa, nubwo byari byumvikanyweho mbere ntibyigeze bishyirwa mu bikorwa habe n'aka na gato. M23 arabo yarekuye, Kinshasa irabakira, abandi irabarekura, Kinshasa irabignoringa cyangwa se irabirengagiza ivuga iti harimo abo M23 iri kohereza bayo kugira ngo bazamenye amakuru y'ibyacu byose bagende babitangaze. Ubwo rero M23 yigeze gutangaza ko izarekura imfungwa zirenga 5,000, ariko ntibigeze bishyirwa mu bikorwa kuko iherutse gutangaza ko Kinshasa yanze kujya gufata abantu bayo. Ikaba Kinshasa ivuga ko ngo hari urujijo ku rutonde rw'abagomba kurekurwa, cyane ko harimo n'abarwanyi ba Wazalendo. Ubwo rero mu Busuwisi impande zombi zizagerageza kumvikana ku mibare n'urutonde rw'abazarekurwa ku bufatanye n'umuryango mpuzamahanga utabara imbabare Croix Rouge CICR. Ntabwo byoroshye cyane rwose. Urumva bidakomeye. Ingingo ya gatatu rero, koroshya ibikorwa by'ubutabazi ari naho hazingiye ifungurwa ry'ikibuga cy'indege cya Goma. Iki kibazo cy'ubutabazi muri Kivu, mu ntara za Kivu y'epfo n'iya ruguru kiri mu biri kwibandwaho cyane. Abaturage benshi bakomeje guhura n'ingaruka z'intambara mu gihe ubufasha butabageraho uko bikwiye kubera ifungwa ry'iki kibuga cy'indege. Murabizi ko ubwo makuru avugaga ngo gifungurwe, yavugaga ko ngo indege zizana imfashanyo zigene kujya zururukira i Goma, ariko byakomeje kugenda biba ikibazo gikomeye. Noneho nubwo hari gahunda yo kongera gufungura iki kibuga cy'indege cya Goma kugira ngo cyorohereze itangwa ry'imfashanyo, iyi gahunda ntirashyirwa mu bikorwa kubera impaka hagati y'impande zihanganye. Ibiganiro byo mu Busuwisi biteganyijwe gutanga icyizere cyo gufungura inzira z'ubutabazi, nubwo hakiri inzitizi nyinshi zigomba ariko kuganirwa muri ibiganiro. Ubwo mu myanzuro tuzagera tubakurikiranira ibi nabyo bizanzurwaho. Ubwo rero nubwo izi ngingo eshatu ziri mu murongo w'ibiganiro, abasesenguzi baravuga ko inzira yo kugera ku masezerano arambye ikiri ndende bitewe n'uko impande zombi zigifite ukutumvikana gukomeye ku bibazo bya politiki n'umutekano, bigatuma ibisubizo byihuse bitaboneka. Icyakora hari icyizere ko uruhare rw'abafatanyabikorwa mpuzamahanga cyane cyane Leta Zunze Ubumwe za Amerika rushobora gutuma haboneka intambwe iganisha ku mahoro arambye mu burasirazuba bwa Kongo. Sinzi niba ari icyo bivuga, duhita twinjira ku kibuga cy'imirwano. Bwana Kalemba. Bwana munyamakuru, rero ngewe mu mboni zanjye hari ibintu byinshi mba ndi kubona. Ibiganiro habaye ibiganiro bitandukanye, ngira ngo umuntu atagarukaho mu byiciro bitandukanye cyangwa mu bihe bitandukanye. Habonye ibiganiro byabereye muri Katari, tubona ibiganiro byahuje AMAKURU na guverinoma ya Kinshasa yewe na Kisekedi Shirombo. Tubona ibiganiro bya Washington DC bishakishiriza hamwe igisubizo cy'umutekano urambye ku butaka bwa Kongo. Ariko bwana munyamakuru, ibi bintu byose nta gisubizo kizima byigeze bitanga, ahubwo byagiye bigaruka. Tukabona Leta Zunze Ubumwe za Amerika, tukabona imiryango mpuzamahanga, tukabona abantu benshi batandukanye babeshya cyangwa bagaragaza ko bari ku ruhare rwo gukemura ibibazo biri kubera ku butaka bwa Kongo. Tukabona ahubwo icyo bari guhanga amaso cyangwa se intumbero yabo ni ugushakisha uburyo baprofitira mu bibazo abaturage bo muri Kongo bari guhura nabyo. Bwana munyamakuru rero,
iki kikaba ari ikibazo gikomeye cyane. Ibi byo mu Busuwisi wumva ngo ibi biganiro biri kuba ngo gushakira igisubizo cy'ibibazo biri kuba ngo gushakisha ibibazo by'ubutabazi uburyo bikemuka. Alo, ndakumva bwana munyamakuru. Yego, komeza utubwire. Alo. N'ubwango bwana munyamakuru. Yego. Anegere gatuwazi bitameze neza ahantu mba ndi rwose ntabwo byabi bimeze neza mba ndi guca ku bantu bavuga batari kuriya munyamakuru ubundi ku cyamakuru bari kuyakorera ahantu ku muhanda. Yego. Ariko twagiye tubwira abantu bacu rwose tuti amakuru igihe tuyaboneye aho turi hose ntabwo tuzigera tuyihererana. Tuzajya tuyabahereza. Ubwo twikomereze rero tuganire n'ubundi ikintu cya mbere no kumenya ibintu. Yego. Ubwo ndagira ngo duhite twinjira noneho ku kibuga cy'imirwano, iki kibuga cy'indege cya Goma. Sinzi niba M23 mu biganiro bya Doha hafu mwanzuro wo kugira gute, hafu mwanzuro wo kugifungura rwose sinzi. Reka tubihanga amaso. Yego. Hanyuma imirwano muri Masisi yongeye guca ibintu. Ubwo ariko nyemera duhere muri teritwari ya Uvira, ni muri Kivu y'Amajyepfo. Axe ya Mulongwe, ahangaha ni komine harya Uvira igira komine Mulongwe, komine Kavimvira na komine komine na zamunanira zirahari, ni komine nyinshi zitandukanye. Yego. None rero ahangaha muri Mulongwe hamaze iminsi humvikana imirwano. Ubundi coalition ibanyite n'abaturage muri Uvira ko ariyo ihagenzura kakanya. Bamaze kwakira amakuru ko M23 ishaka kwisubiza uyu mujyi. Situation imeze ite? Uvira rero abaturage benshi barakubwira bati twebwe rwose guverinoma ya Kinshasa kuba yarambuye mu 23 mujyi Uvira akakanya kari bafite mu maboko. Nta musaruro rwose ibintu biri kuduhereza cyangwa se ntago ari cyo gisubizo cyacu cyane nko ku baturage bamwe na bamwe bavuga yuko abawazarendo bavuga yuko imbonerakure zihishe mu mutaka w'abaturage bavuye mu Burundi bakaza bagakora ibikorwa bitandukanye, bavuga ko ari ibikorwa by'ubugezi bwa nabi. Ibyo rero biragaragaza ishusho yuko n'ubundi nubwo guverinoma ya Kinshasa yagerageje gukora buri kimwe cyose gishoboka. Yego. Ngo yereke abaturage ko kwisubiza Uvira cyangwa se kwambura mu 23 bice byose bya Uvira ari cyo gisubizo kirambye. Mu kubashakira ibisubizo by'ibibazo bafite. Ntago abaturage akakanya bari kumva buryo M23 yavuye muri Uvira kuva igihe M23 yavuye muri Uvira bisabwe na Leta Zunze za Amerika. Yego. Niyo miryango mpuzamahanga. Ahubwo abaturage bo abenshi muri bo ni nabo bahereza amakuru Arayamanitse Congo bakababwira bati mugire mugaruka iwacu rwose ibintu ntabwo bimeze neza, umutekano numeze neza. Hari n'abavuga ko M23 itazigera yisubiza Uvira kubera ko ngijya gusohokamo byari ubusabe bwa Amerika, ariko nayo yahisize abaturage iti abashaka bumva ko bashaka kurindirwa umutekano natwe ni badukurikire. Ariko abasigaye Uvira bivuga ko ari abumva neza guverinoma Kinshasa n'intego yayo. Ubwo rero niba hakirimo n'abakomunika na M23 urumva nicyo kibazo. Ariko mu ijoro ryo kuwa gatanu bwana Kalemba tariki 11 ahagana amasaha ya saa 6 z'ijoro tumaze iminsi babwiye ko habayeho ibitero. Abaturage bo mu mujyi wa Uvira bongeye kumva urusaku rw'amasasu rwabatunguye cyane muri aka gace ka Mulongwe muri axe ya Kasenga. Aka kanya nta wagusobanurira ngo urwo rusaku rw'amasasu rwatewe n'iki kuko ntibiramenyekana impamvu yayo. Ariko byongeye gukaza impungenge z'umutekano muke umaze igihe ugaragara muri icyo gice cyangwa se muri uyu mujyi uherereye mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Wazarendo FARDC ndetse no kuguca mu ijambo wenda hari agace kitwa ahitwa muri za Munanira. Yego. Mu birometero bikeya uvuye hano za Kavimvira werekeza mu burasirazuba bwa Uvira, ubwo ni mu cyerekezo kigana hano za Kamombo muri Minembwe. Yego. Umunsi w'ejo humvikanye ibikorwa by'ubugezi bwa nabi bwakozwe n'abawazarendo n'abayefuderi. Gute rero?
ibi biri mu kibazo gikomeye cyane gikomeje no gutera inkeke bivuga yuko uyu mutwe M23 ushobora kuba wasubira muri Uvira kuko ibice bya za Kamombo, imisozi ya Kingwengwe, imisozi ya za Mayamoto, yego, za Remera, aha hose M23 nubwo bavuga ngo yavuye muri Uvira ariko M23 irahari. N'ubyo abaturage bazira drone ziri kubatera zibarasa amakompora suko M23 barabaziza yuko bafatanya na M23 na M23. yego. Icyo rero ni ikibazo kigaragaza yuko rwose M23 mu gihe gitoya ishobora nko yagaruka muri Uvira. Ni nayo mpamvu FARDC ubona yuko abasirikare bamaze iminsi bitoreza mu kigo cya gisirikare cya Muri mu Burundi, bahabwaga amahugurwa za Kibitoke, benshi muri bo bakomando Hibu Special Force anakonda n'aba Eagles, biri kuvuga yuko diployingwa hagati muri Uvira ndetse kandi no mu nkengero zayo, cyane cyane hanitabwa hano hafi mu kibaya cya Ruzizi. Hanyuma mu ijoro rya kerero nabwo sasa urumva umutekano wongeye guhungabana muri uyu mujyi wa Uvira nyuma y'amakuru atandukanye yemeza ko umuturage wari umwarimu yarasiwe mu rugo, bikaba bivuga ko byakozwe n'ingabo z'u Burundi FDNB zifatanyije n'imitwe ya Wazalendo. Ibikorwa by'ubugizi bwa nabi aka kanya byose biri guhedingwa n'izi ngabo z'u Burundi. Amakuru yamenyekanye binyuze mu butumwa twagejejweho n'umwe mu bagize umuryango wa nyakwigendera. Uwo muturage yasabye ubutabazi bwihuse agaragaza uburemere bw'iki gikorwa cyabaye mu buryo butunguranye kandi buteye ubwoba n'impungenge. Ati mudutabarize, ingabo z'u Burundi na Wazalendo bamaze kwica umuturage hano iwacu yari umwarimu. Yakomeje asobanura ko uko byagenze ari uku nguku. Ati bamusanze iwe ikavimvira ni hafi ya kioske ya MCLA, baramurasa ahagana saa 1:12 z'ijoro. Urumva ibintu byabaye ni muri komine Kavimvira. Ahangaha bisobanuye ko za deployment z'abasirikare b'u Burundi baturuka i Bujumbura binjirira hano muri Kavimvira, binjira hano ku mpaka Kavimvira, ubanza bafungira aho ngaho bakaba ariho bakorera amapatrouille n'ibiki byose, uwo bashatse kwica bakamwica, uwo basahura bakamusahura. Yego, ikindi twavuga kuri Uvira, reka tugaruke ku ndondo ya Bijombo. Muhungu waba yagerageje rwose kubikusanya abitwegereza. Indondo ya Bijombo noneho irimo akavuyo kadasanzwe. Tumaze iminsi tugira ko hari abagize coalition bamaze iminsi bazamuka bava mu bice bya Uvira bazamuka ku ndondo. Iyi ndondo harya ntifite aho ihuriye n'ibice by'umurenge. Ndondo ya Bijombo buriya yuvuze ndondo ya Bijombo cyaro cyumva Bijombo gutuma bice byose byegereye hano mu ndondo cyangwa muri Bijombo nta kindi kintu uhita wumva abaturage b'abanyamurenge, uhita wumva abarundi batesekereye muri ibi bice, kuko buriya umurundi mubwiye ati ndondo ya Bijombo amakuru bafite nayahe. Nta kindi kintu ahita akubwira yuko ahafite amakuru y'ibitero bagiye bagabwaho na M23 na MRDP twirwaneho aka kanya. Umurundi akaba yaranze no kubyemera kuko buri ino misozi mu ndondo ya Bijombo urabona imisozi ihanamye, urabona Ibibaye bihari, ni ibice biri strategique cyane binitegeye n'indi misozi itandukanye, kuko buriya kuba position za ndondo ya Bijombo abarundi bahajya, kuba FARDC yahajya, kuba MRDP twirwaneho ihaherereye cyangwa M23 ni igisobanuro gikomeye cy'uko Minembwe hafi kwizanisha ari ku rwego ruri hejuru bari kuyikontorora, kandi baramutse bafite n'imbaraga zikomeye zizi drone nkeya n'izo FARDC ikoresha. Aba n'ahantu heza rwose ho kuba babasha kumenya amakuru y'aho umwanzi aherereye, bakaba bamurasa bakoresheje drone cyangwa se no kuba bagaba ibitero bakoresheje imbunda ziremereye, kuko ndondo ya Bijombo yitegeye ibice by'ingenzi byose FARDC na FDN bibacisha mu bikoresho n'abasirikare. Muri imisozi miremire rero y'umurenge mu gace ka hano ndondo muri groupement ya Bijombo territoire ya Uvira hongeye kuvugwa imirwano ikomeye yasize ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo, FARDC, iz'u Burundi FDNB, Wazalendo na FDLR rihuye n'igihombo gikomeye nyuma yo kugabwaho ibitero bya drone, ngo M23 ngari gukoresha drone.
Amakuru aturuka muri ako gace yemezwa n'abaturage ndetse n'abandi bahari aravuga ko izi ngabo zarashweho n'indege zitagera abapilote zizwi nka drone mu bice bitandukanye birimo ahitwa ku Muramvya kwa Nzamwita, aho bivuga ko zateje igihombo gikomeye mu basirikare bigatuma abasigaye bakizwa n'amaguru berekeza muri Uvira. Ku munsi w'ejo nahoze mbona FARDC basa nk'abikoreye imirambo y'abasirikare baba baguye hano Muramvya, bivugwa ko bazize nyine ibitero bya M23 ndetse na twirwaneho ngo bya drone. Umwe mu batanze aya makuru ati haje drone ebyiri zibamishaho amasasu menshi ku Muramvya kwa Nzamwita zirabakubita bikomeye, abasigaye bahise bahunga berekeza Uvira. Undi muturage wo muri ako gace nawe avuga ko ibyo bitero byatangiye mu ijoro ryo kuwa gatanu rishyira kuwa gatandatu tariki 11 Mata, bikomeza no mu ijoro ryo kuwa gatandatu rishyira ku cyumweru tariki 12, aho indi drone yongeye kugaba ibitero ku ngabo zari zimaze gusubira inyuma. Nubwo barenyawo bahitanywe n'ibi bitero utaratangazwa ku mugaragaro, amakuru yizewe aragaragaza ko abasirikare benshi cyane mu ngabo z'u Burundi n'iza Congo FARDC bahasize ubuzima mu gihe abandi benshi bakomeretse bikomeye. Amakuru atugira aka kanya aravuga ko ingabo nyinshi zahungiye ku misozi irimo wa Kirungwa, aho zimwe zikomeje kumanuka zigana mu mujyi wa Uvira ziri mu kavuyo gakomeye. Ikindi kivuga nuko izi ngabo zasize inyuma y'ibikoresho bya gisirikare byinshi birimo imbunda ziremereye, izirasa amabombe n'ibindi bikoresho bikomeye, bikaba bishobora kongera guhindura isura y'imirwano muri ako gace. Hari ikindi bavuga kuri ibi bice ngo duhite tugaruka muri Kivu y'Amajyaruguru bwana Kalemba? Tugaruke muri Kivu y'Amajyaruguru gakeya tuhace tunihuta kuko situasiyo ntago inyoroheye, nari mfite n'utundi turimo narindimo. Yego. Mbanza nukurikirane ku ruhande tuze kubigarukamo mu masaha nimugoroba kuko amakuru yo ni menshi. Tubwira ibya deployment ziteguza M23 ziri kuva mu bice bya za Kicanga zikerekeza za Kalembe, bivuga ko ngo zigiye gufata ngo umujyi wa Pinga, ndetse hano hari n'ijwi ngiye kumvisha abakunzi bacu rigaragaza ko Wazalendo yahiye ubwoba ko M23 ishobora kuza kwifatira umujyi wa Pinga bitayigoye. Nuvango rero amakuru nabyutse mbona guhera mu masaha y'urukerera rwa saa 9 rwose yangezeho nuko umutwe wa M23 hari abasirikare bavuye mu misozi yegereye za Kishanga bazamurwa mu byerekezo bitandukanye bagana hafi n'imisozi yo muri za Walikale, hari azari Mangi, Kibowa no mu zindi position zitandukanye. Andi makuru kandi akavuga yuko mu misozi ya za Mweso naho hari abasirikare bari kwacishwa berekezwa za Karembe bazamurwa mu byerekezo bya Maremo bagana mu byerekezo bya Peti na Burayi. Amakuru akavuga yuko ibi byose biri gukorwa mu rwego rw'uko M23 ishaka kugaba igitero simusiga ahitwa muri Pinga. Yego. Bikaba biri kugaragara yuko rero uyu mutwe n'undi kwikora mu rwego kugira ngo n'ubundi ufunge ibitekerezo cyangwa se uzibe icyuho cy'uko FARDC mu kiprofitiye mu mutuzo aka kanya ko atagifite muri Masisi cyangwa Walikale. Yego. Bitagira uruhare mu kibazo n'ubundi ko atatu yahura nacyo, kuko yanavuga yuko nahitwa za Buhimba naho hari imisabe y'ibikoresho byahashyitse muri pozisiyo zegereye hano za Mariwa naho hitwa za Karambi. Yego. Imisozi yegereye muri pozisiyo n'ubundi zo mu burengerazuba bwa Walikale haravugwa gutangatangwa kwa Walikale yose. Bivuze ko Masisi uyu mutwe ashaka kuyiprotecta, ariko nanone ivuga uti kuyiprotecta kwiza no gufunga inzira zose FARDC ishaka ko yakoramo imisabe y'ibikoresho ndetse kandi n'abasirikare. Reka ngushimire cyane. Murakoze cyane bwana munyamakuru kandi Imana ikomeze bane namwe. Arakoze cyane bwana Kalemba Aimable. Turacyari ariko muri access za Walikale Masisi gato, reka tubanze twumve uyu mujenerali Nyase wo muri Wazalendo. Rwanda mujye kubakorera nibwe mufitanye isano n'abanyarwanda, mujye kubakorera kunyara mufitanye isano n'umunyarwanda prema pe. Ngende umukongomane nzapfa ndi nyuma y'abakongomane, ntabwo nzapfa ndi nyuma y'umushumba w'umututsi ushatse kujya kuba ingamba agenda.
nakugize umushumba uranga jya kuba umushumba wa Kagame cyangwa wa Makenga ntuzongere vraiment pe kandi akubaga tero kumva bafashe ishingisha yamusubizaga hangaha nawe kondi kumva iwawe avande kabisa uri na komanda segiteri kumva bafashe ishingisha kumva bafashe aho ngaho zandurumo za rukweti agafata iyo zandurumo iwanyu ngo urabona iyo bamaze kukira gufata ku cyicaro cyawe nubwo waza kuhembuka avuga ngo ndi komanda segiteri wo kwihembe ashaka kabuza n'indi zone muri Equateur n'ahandi ariko iwawe utagihari hafitwe n'abandi bagabo buri kubona buryo isitari guhengamiraho nicara mbabwira ngo mubonekebwe n'umuco ubwo nabonekewe asiga abakene intambara yimukiri wabo twebwe twigirira amahoro abantu ntibabyumva iyo mbabwira nambabwira ibyonzi bamwe bamaze iminsi ati tusubiye tubipatira muri Sabyinyo muzajyahe narababwiye ngo iyo bari kuvuga ngo tugiye gusubira inyuma nibwo baba bari gutegura intambwe yo kujya imbere bivuye mu ivugiro pinga nayo rero muyikure mu maboko mumenye ko atari yanyu muyiriremo yicaye muri ntabwo ari yanyu kabisa ibihe bike cyane amasaha ari kubagwa ku munota kugira pinga ibibavuye mu biganza ariko buriya ko tuvuganaga buriya bamwe tukanavugana na nabi kandi tuzongera guhura tukanicarana harugwa ara tuzasangira pe ariko kubera twese ni umuryango umwe ari igihe tugiye kuzicara buri wese asobanukirwe n'ibyo yari arimo ko atari byiza twese tujye ku murongo umwe ariko singorane kumva ngo abavuga ikirimi ati turukwanga rese ubwo sindi mukuru wawe ngo twangane twambwira ngo iyo ntambara turi kurwana dufite objective cyangwa twaba dufite umugambi none se ubu ngubu kuri kubona ukuntu twayize abanyengaduru ati turi guhiga umututsi ntabwo inka zacu zaragirwaga hamwe n'izabo ibikuyu byabo se dindwananye imipaka twese naho none bavuze ngo mubanye na FDLR wantwereka urutoki baguze hari aho baguze umurima hari aho badikiranyije umurima wenda tuvuge ngo abana bavandimwe nicyo kiranga ko nabo bateganyije kuzakorera igihugu cyababyaye none se baduhereza umwanya natwe tugashira ubumwe mu muryango hamwe tukuzuzanya amajambere ubwuzuzanye bukaba mu miryango ariko ntidukomeze kugirana amakimbirane vraiment kwa vitu ubwenge bakorera amakimbirane bamenya niyo gaturutse avande mugire kwirirwaho neza ntabwo ari uko kwanga narimba kumbuye mukomere naho ubundi intambara tuzirekere bene zo bakomeze bazikine ntabwo twe dukomeze dusabirane nyabuna turebe ko ejo Uwiteka tugirira neza kandi se Uwiteka tugira neza kabisa nta kibazo na intambara nakasa mutwe hano imbere ugiye gukomanganya menya bafite amenyo ngira nibibure ndikumubura ngo mbeko rukwete bamukubise n'ishingisha bakaba bamukuye za rukwete aho bamukuye bose kahazi n'inzu yarasigaranye nkahita Majoro ze bakaba bazikubise bari kuzikunkumura izi ntambara bazazigeza he baretse izo ntambara bagasaba imishyikirano bagasaba imihoho umuryango ukaba umwe ukibumbira hamwe tukagwanya umwanzi mu magambo aje ari kumbwira kabisa ntabwo ari kumbwira nabe nk'ari yamujanye mu mushamba ngo yangize umushumba se ngo yangize umushumba akazi nari mfite ko kuyobora rukarite narishinzwe no kujyana n'indi ngamba yo kugira ngo njye mu nkazi cyangwa ari kunyishima hejuru ku nka banyatse ngo nituragire hamwe bari kugira ngo tutazagenda nkazibasigira bapfe neza ariye kunyitakanda barakubitwa inkoni zo kunda gusa bararira yo kwareka mu kuri kw'Imana abazalendo nabo ubwabo batangiye gusa n'abasubiranamo nk'ababwizanya ukuri bati ubundi abo turwanya turapfa iki ko badufatana ibice kandi ko bagiye gufata ibice by'ingenzi mwabyumvise bakomoza kuri pinga ya Walikale n'ibindi bice bigiye bitandukanye. Reka mbashimire cyane gukomeza kubana natwe muri teritwari ya Masisi. Aha ni muri Kivu y'Amajyaruguru. Imirwano n'aka kanya byavugaga ko igikomeje ku birindiro bya M23, bombe ziri kuraswa ku bwinshi z'abazalendo ndetse mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere tariki 16 Mata Ikalembe na Kalongo
Kalonge. Iyi ni imijyi ibiri cyane iherereye ku mupaka wa teritwari za Masisi na Walikale muri Kivu y'Amajyaruguru. Haravugwa noneho ituze nyuma y'imirwano ikaze yahuje abarwanyi ba M23 na Wazalendo kuva ku munsi w'ejo, nkuko amakuru atandukanye ava muri ako gace bitangaza ngo indwanyi za inyeshyamba za Wazalendo nizo zagabye ibitero bitunguranye ahagana saa 2 z'ijoro ryo kuri iki cyumweru byari tariki 12 ku birindiro by'inyeshyamba za AFC M23. Aha rero ngo haramukiye hakurikiyeho kurasana kwateje ubwoba mu baturage b'abasivile bituma benshi bifungirana mu ngo zabo muri axe za Kalembe na Kalonge. Ibi rero imibare yibanze yerekana ko byibuze abantu babiri bapfuye barimo umusivili n'umusirikare wa Alliance Fleuve Congo M23 nkuko iyi nkuru dukesha Actualité.cd ivuga. Bahagaragaye kandi ibikorwa by'ubusahuzi mu gice cy'imirwano byongera guca intege abaturage basanzwe barazahajwe n'ihungabana ry'umutekano rikomeje kugaragara muri ako gace. Biravugwa ko mu gitondo cya kare cyo kuri wa mbere umwuka ukomeje kuba mubi nubwo imirwano yari yahagazeho. Abaturage bo muri ako gace bakomeje kugira ubwoba budasanzwe batinya ko imirwano yubura nkuko amakuru amwe abivuga. Inyeshyamba za Wazalendo zavuye muri iyo midugudu bitumye inyeshyamba za M23 zihagenzura byuzuye. Ubu M23 iragenzura Kalembe na Kalonge n'urugabaniro rwa Walikale ndetse na Masisi muri Nokivu. Iyi mirwano iri kuba mu gihe umutekano ukomeje guhungabana mu burasirazuba bwa Kongo, aho turere twa Masisi na Walikale dukomeje kuba izingiro ry'imirwano ikunze kugaragara bya hato na hato hagati y'impande zihanganye, hagati y'imitwe yitwaje intwaro ndetse n'abarwanyi ba M23. Ikindi kiri kuvugwa ni muri axe za Karere, muri groupement ya Ziraro, ni muri teritwari ya Karere, ni muri Kivu y'Amajyepfo. Ahangaha muri Karere agace kitwa ngo akagace kitwa ngo ni reka turebe ni Tushunguti. Agace kitwa Tushunguti kari kugenzurwa na FARDC. Aka gace kari kafashwe kwa gatatu na M23. FARDC iza kukisubiza ku munsi wo kwa gatano. Iyi ni nk'umurwa mukuru wa groupement ya Ziraro muri teritwari ya Karere, ni muri Kivu y'Epfo. Aka gace karagenzurwa na FARDC na Wazalendo aka kanya, ariko biravuga ko ngo nabo ubwabo batangiye gusubiranamo. Uyu mujyi w'ingenzi ukaba uri ku mupaka wa Kivu y'Amajyepfo ndetse na Kivu y'Amajyaruguru, wafashwe tariki 7 Mata nyuma y'imirwano ikomeye cyane yari yahuje M23 na Wazalendo. Birangira Wazalendo birukanywe nyuma y'amasaha atageze kuri 48 rero ingabo za FARDC nibwo zagabye igitero cyo kwisubiza uyu mujyi zifashijwe na Wazalendo zongera kwigarurira aka gace. Aha rero bikavugwa neza ko igitero cyateye giturutse amakuru avuga ko ngo ibikorwa bya gisirikare bya coalition byateye biturutse ahitwa Biriko na Busurungi ni muri Walikale, byagura imirwano iza gukomera cyane bituma abarwanyi ba M23 basubira inyuma bava mu birindiro byabo hano Tushunguti. Bivuze ko rero ahanga Tushunguti hagarutse cyangwa se akagace kagarutse mu biganza bya FARDC. Hanyuma rero aba FARDC bari basigaye ahitwa Biriko, bivuga ko ngo baje noneho kuvogera abari Tushunguti. Ntago hatangajwe icyo bapfuye, ariko ngo barasanye rwose rubura gica hagati impande zomba bagera kuri 11 b'Abazalendo bahasiga ubuzima, aba FARDC 6 nabo bahasiga ubuzima, 4 barakomereka. Hanyuma rero abaturage benshi bahunze Tushunguti berekeza Biriko, Busurungi, Manje ndetse na Hombo. Aka kanya bivuga ko baracyagaruka baracyari mu buhungiro, babaye baretse kugaruka mu ngo zabo kubera impungenge z'umutekano, dore ko rwose hagenzurwa na FARDC utahizera umutekano na busa. Hanyuma reka tukomoze noneho ku byanzuriwe mu biganiro by'abagize ihuriro Suvora LDC rya Joseph Kabila Kabange ryamaganye icyari cyo cyose ngo cyahindura itegeko nshinga, cyahindura itegeko nshinga ritangaza n'ingamba zo kubikumira.
Hanyuma ni ihuriro ryiswe Suvora RDC ryatangaje ku mugaragaro ko ryamaganye byimazeyo umugambi wari wo wose wo guhindura itegeko nshinga rya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, rihamya ko ryiteguye gufata ingamba zikomeye zo gukumira abafite uwo mugambi. Mu itangazo ryashyizweho umukono na Maître Moise Nyarugabo, umwe mu bayobozi bakuru b'iri huriro, hagaragajwe ko abashinze uyu mutwe bafashe umwanzuro udasubirwaho wo kurwanya igikorwa icyo ari cyo cyose cyahungabanya itegeko nshinga. Bavuga ko ari inkingi y'ubusugire bw'igihugu n'imiyoborere ishingiye ku mategeko. Ngira ngo murabizi ko Kisekedi ashaka guhindura itegeko nshinga kugira ngo akomeze ayobore iki gihugu. Rero aba noneho ngo bazahangana nawe. Iri huriro rivuga ko guhindura itegeko nshinga cyane cyane mu bihe bya politike bikunze kurangwa n'impaka no kutizerana bishobora guteza umwuka mubi, guhungabanya ituze ry'igihugu no guteza ibibazo bikomeye mu miyoborere. Rishingira kandi ku mateka ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho impinduka ku itegeko nshinga zakunze guteza amakimbirane ya politike, imyigaragambyo n'ihungabana ry'umutekano. Mu bihe byashize Kongo yagiye ihura n'impaka zikomeye ku bijyanye no guhindura itegeko nshinga, by'umwihariko mu gihe cy'ubutegetsi bwa Joseph Kabila Kabange, aho hari impungenge ko hashobora gukorwa impinduka zigamije kongera manda y'umukuru w'igihugu. Ibi byateje imyigaragambyo ikomeye ndetse n'igitutu cy'amagana cy'amahanga, bituma rero amaherezo habaho ihererekanya ry'ubutegetsi mu mahoro mu mwaka wa 2019. Kugeza ubu nubwo ubutegetsi bwa Felix Kisekedi bukomeje gushimangira ko bugendera ku itegeko nshinga, haracyari impungenge mu bice bitandukanye bya politike n'imiryango itegamiye kuri leta, bibaza niba hari umugambi uhishe wo kongera kurikoraho impinduka. Ihuriro Suvora RDC rivuga ko ritazihanganira na gato igitekerezo icyo ari cyo cyose cyatuma habaho izo mpinduka. Rinatangaza ko rigiye gutangiza ubukangurambaga mu gihugu hose no mu mahanga bugamije gukangurira abaturage kurinda itegeko nshinga no guharanira ko ryubahirizwa uko ryakabaye. Mu gusoza itangazo ryayo ryo rero, iri huriro Suvora RDC ryasabye inzego zose za leta kubahiriza amahame ya demokarasi n'itegeko, rinibutsa ko ubuyobozi bwiza bushingira ku kubaha amategeko shingiro igihugu cyihaye, ariko kuyahindura mu nyungu za politike z'igihe gito. Ibi bibaye mu gihe Kongo ikomeje guhangana n'ibibazo by'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo ndetse n'ibibazo bya politiki imbere mu gihugu. Ibi n'abasesenguzi bahuza bavuga ko bisaba ubwitonzi n'imiyoborere idaheza, aho guhindura amategeko shingiro bishobora rero kurushaho gukongeza umwuka mubi muri rusange. Hanyuma iri huriro Joseph Kabila yashinze rigamije gukora ubutegetsi bwa Kisekedi. Kabila uri kumwe na Alliance Fleuve Congo M23 bimaze iminsi bishimangirwa n'abayobozi b'iri huriro. Ahangaha ndagira ngo mbabwire mu by'ukuri ibikuye mu masezerano y'ibanga Kabila ubwo yavuga ku butegetsi abuhereza Kisekedi. Amasezerano bagiranye mbere gato yuko Kisekedi ajya ku butegetsi, reka nyabaviri mu zubundi mpite mbasezerana n'abashimira cyane. Ibikubiye mu masezerano y'ibanga Kabila yagiranye na Kisekedi mbere yo kumwibira ubutegetsi. Uyu Joseph Kabila Kabanga waye perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo imyaka 18, akunze kumvikana ashinja Kisekedi wamusimbuye ku butegetsi kwica amasezerano bagiranye ubwo yamushyikirizaga ubutegetsi. Muri 2019 nibwo Kisekedi yashyikirijwe ubutegetsi nyuma yo kwibirwa amajwi mu matora y'umukuru w'igihugu. Byaje kumenyekana ko yari yatsinzwe n'umunyapolitike Martin Fayulu. Ibyuko Kisekedi yibiwe amajwi byanakunze kugarukwaho kenshi na Colonel Nanga, muri icyo gihe wari perezida wa komisiyo y'amatora muri Congo Seni, mbere yo gushwana n'ubutegetsi bwa Kisekedi akiyunga ku mutwe wa M23. Muri iki gihe bari kumwe mu ihuriro Alliance Fleuve Congo. Joseph Kabila Kabange mu kiganiro urutse kugirana n'ikinyamakuru The New York Times yavuze ko yesemo kubika kopi y'amasezerano yagiranye na Kisekedi ubwe, kuko yarabizi ko iyo ayiha uruhande rwa Kisekedi rwari buhite ruyikwirakwiza ku mbuga nkoranyambaga. Twashoboye kubona inyandiko y'umwimerere y'amasezerano bari abagabo bombi bagiranye. Reka turebere hamwe rero cyangwa se mbabwire ibyakubiyemo. Aya masezerano byiswe ko ngo agamije umutekano n'amahoro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yashyizweho umukono ku ya 8 Mutarama 2018.
yasinywe hagati ya Felix Kisekedi Chilombo nk'umuyobozi mukuru w'ihuriro rya Politike ni Cap la Changement cyangwa se Cash, aho yiswe uwasinye wa mbere, na Joseph Kabila Kabange nk'umuyobozi mukuru w'ihuriro rya Politike rya Front Commune pour le Congo FCC wiswe uwasinye wa kabiri. Mu rwego rwo gutuma habaho ihererekanya ry'ubutegetsi mu buryo bwubahiriza amategeko, gushyiraho ubutegetsi busimburana burambye ndetse no kubungabunga umutekano n'amahoro muri Republika Demokarasi ya Kongo. Kisekedi yemeye gutanga ubudahangarwa busesuye ku muryango wa Kabila, birumvikana ni umuryango n'abari abayobozi mu butegetsi bwe kutazabacira imanza no kubakurikirana mu byaha byose bakekwaho, ubwo ni ibyaha by'ubwicanyi, ibyaha byerekeye ubukungu ndetse n'ibindi. Mu ngingo ya kabiri y'amasezerano kandi Kisekedi yemeye kugirana ibiganiro no kumvikana hagati ye na Kabila mbere yo gushyiraho abayobozi mu nzego zitandukanye, cyane cyane inzego z'umutekano, ingabo, polisi n'inzego z'ubutasi, ubutabera, ibigo bya leta n'ubuyobozi za teritwari. Mu ngingo ya gatatu Kisekedi yemeye ko umuryango wa Kabila, umuryango wa Politike wa Kisekedi uzashyigikira umukandida wa FCC mu matora y'umukuru w'igihugu yo muri 2023. Ubwo ayo masezerano yasinywaga kandi hari abahamya mpuzamahanga barimo Uhuru Kenyatta wari perezida wa Kenya, hari perezida Abdel Fattah al-Sisi wa Misiri, cyo kimwe na Cyril Ramaphosa wa Afrika y'Epfo. Hari kandi abahamya b'imbere muri Kongo barimo General Delphin Kahimbi wahoze akuriye ubutasi nyuma kaza gupfa urupfu rudasobanutse, General Celestin Mbala Munsetse wahoze ari umugaba mukuru w'ingabo za Congo FARDC mbere yo gushyirwa mu kiruhuko cy'izabukuru, na General John Numbi wabaye umukuru cyangwa se umuyobozi mukuru wa polisi n'umugenzuzi mukuru wa FARDC mbere yo guhunga kubera uruhare akekwaho mu rupfu rw'impirimbanyi Floribert Chabeya. Hari kandi General Amis Kumba uzwi nka Tango Fall usanzwe ari umugenzuzi mukuru wa FARDC, na General Jean-Claude Yav Kabeya wahoze ari umuyobozi w'ibiro bishinzwe igisirikare mu biro bya Kisekedi mbere yo gutabwa muri yombi mu mwaka ushize. Mu gihe Kisekedi yari yaremeye ko nta muntu wa hafi ya Kabila azacira urubanza, uyu wamushyikirije ubutegetsi ari mu bo yahereyeho kuko amaze igihe yarakatiwe igihano cy'urupfu nyuma yo kumuhamya ibyaha birimo kubangamira igihugu no kukigambanira. Kisekedi kandi muri 2023 yanze gushyigikira umukandida wa FCC, ahitamo kongera kwiyamamaza mu matora yasize atorewe kuyobora Kongo muri manda ya kabiri. Mu yandi makuru, yitwa Claude Ibalanke uherutse kwitandukanya na Felix Antoine Kisekedi ari mu ntumwa AFC M23, mu ntumwa za Alliance Fleuve Congo M23 zoherejwe mu Busuwisi. Iki rwose nagira ngo mukimenye neza ko muri gahunda y'ibiganiro bya Dore hagati ya guverinoma Kinshasa na Alliance Fleuve Congo M23 iza gukomeza muri iki cyumweru igakomereza mu Busuwisi, aho ibiganiro byimuriwe kubera intambara yo murasirazuba bwo hagati. Iri huriro ry'ingabo zirwanya ubutegetsi bwa Kinshasa Alliance Fleuve Congo M23 rwose mu ntumwa ziri muri ubu butumwa cyangwa se muri ibi biganiro. Claude Ibalanke uretse kwitandukanya na Kisekedi ari mu ntumwa za M23. Rero ubutegetsi nkuko bigaragara hanga ihuriro rirwanya ubutegetsi ryashyikirije Mohamed bin Abdel Aziz Al Khulaifi n'umunyamabanga wa leta akaba na minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'igihugu cya Katari, amazina y'abantu 12 bagize itsinda ry'intumwa zaryo muri ibyo biganiro. Muri bo rero harimo abashinzwe gushyikirana batandatu hamwe na Rene abandi nk'umuyobozi waryo n'impuguke esheshatu. Kuri iyi nshuro zigaragaramo Claude Ibalanke Ekolomba wahoze ari intumwa idasanzwe ya perezida Felix Antoine Kisekedi. Hano ubwa mbere Ibalanke agaragaye bwa mbere nk'umunyamuryango w'ihuriro Alliance Fleuve Congo mu mpera za Mutara kuko mu mpera za Mutarama yagaragaye ari kumwe n'abayobozi b'inyeshyamba za M23 Igoma, avuga ko atarinjira muri M23 ariko ko yari arimo gusaba Colonel Nanga ko bakorana, avuga kandi ko ashobora no gutabara nk'umujya
umujyanama wo hanze wa Alliance Fleuve Congo mu gihe hagitegerejwe ko nanga agira icyo akora ku busabe bwe. Twabwira ko rero Claude Balanki yabaye umuhuzabikorwa w'urwego rushinzwe gukurikirana ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano ya Addis Abeba muri Ethiopia azwi nka MNS, rwari rugamije gukurikirana ibyo akarere kiyemeje mu bijyanye n'amahoro n'umutekano mu burasirazuba bwa Congo. Ku itariki ya 23 Gicurasi 2023 yagizwe ambasaderi udasanzwe muri presidansi ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo ku iteka rya perezida. Ku itariki ya 12 Kamena 2023 yatangije umutwe wa politike witwa ngo ni Réveil Populaire cyangwa se Repope washinzwe mu rwego rw'amatora rusange yo mu Koboza 2023, anatangaza ko ashyigikiye manda ya kabiri ya Felix Kisekedi. Ku itariki ya 19 Mutarama 2024 ariko uyu mutwe wamaganye ibyavuye mu matora y'abadepite yatangajwe na komisiyo yigenga y'amatora muri Congo Seni, ari nabwo yatangiye kurebana y'ingwe n'ubutegetsi bwa Kisekedi. Biteganyijwe ko ibiganiro bihuza guverinoma Kinshasa na M23 mu Busuwisi biragera ku munsi wo kuwa gatanu. Turaha ku bwanyu rero ngo tuze kugenda tubamenyera uko byifashe. Reka dusoreze kuri inkuru igaragaza uburyo ishyamba atari ryero hagati ya Papa Leo ndetse na Donald Trump. Perezida Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump ngo yanenze Papa Leo ku mbuga nkoranyambaga nyuma y'uko uyu munyamerika wa mbere ukuriye Kiliziya Gatolika yamaganye iterabwoba rya Trump kuri Iran. Abinyujije ku rubuga rwe rwa Truth Social, Perezida Trump yavuze ko Papa dafite ubumenyi ku bijyanye na politike mpuzamahanga. Akomeza agira ati, sinshaka Papa wemera ko Iran ishobora kugira intwaro za kirimbuzi. Trump kandi nk'uko iyi nkuru dukesha BBC ivuga, yavuze ko Papa Leo adakomeye ku bijyanye n'ikorwa ry'ibyaha ndetse no ku ntwaro za kirimbuzi. Ibi bije nyuma y'uko mu cyumweru gishize Papa Leo yari yanenze amagambo ya Trump yavugaga ko ikiragano cyose gishobora kurimbuka iryo joro niba Iran itemeye amasezerano yo guhagarika intambara. Papa yavuze ko ayo magambo atemewe na gato, anongeraho ati rwose hari ibibazo birebana n'amategeko mpuzamahanga, ariko ikirenze ibyo ni ikibazo cy'imyitwarire n'indangagaciro. Papa Leo yakomeje kugaragaza ko adashyigikiye politike za Trump kuva ku kibazo cy'abimukira kugeza no kuri intambara ya Iran. Ngaye nguko rero reka mbashimire cyane kubana natwe hano kuri Ibakwe Media TV. Mbashimire rwose kubana natwe gatanu ku kandi.